Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hobi Dolanan. Wah, kita kedatangan paket ini teman-teman. Wah, isinya apa ya? Kita buka teman-teman. Ini paket baru datang, masih hangat ini teman-teman. Wah, mantap. Kira-kira isinya apa aja ini? Hey. Sekarang ondel-ondel teman-teman. Wah, ada ondel-ondel sarjana. Ada ondel-ondel sarjana. Ada ondel-ondel apa lagi nih? Wih, ondel-ondel polisi. Ondel-ondel polisi. Keren. Ada cowok, ini cewek. Wah, mantap. Ada apa lagi? Wih, ondel-ondel selawatan. Wih. Allahu kafi Rabbuna kafi. Wow, mantap. Wah, ondel-ondel mini. Oh, ada ondel-ondel mini 2. Keren. Apa lagi? Wih, ada topeng ondel-ondel. Ada warna merah, warna putih. Oh, mantap. Wih, ada apa lagi nih? Ada ondel-ondel mini lagi. Wah, ondel-ondel ini keren banget ini. Wah, kecil banget. Wah, udah habis teman-teman. Oh, kita singkirkan. Kita lihat ada apa aja nih. Tuh, wah, ada ondel-ondel kecil-kecil mini. Ada ondel-ondel selamatan. Ada ondel-ondel mini lagi. Ada topeng ondel-ondel. Wow, banyak sekali. Oke, udah dulu teman-teman. Ini kita unboxing, kita cari, kita berburu ondel-ondel lagi. Dadah teman-teman, salam hobi dolanan. Dadah.